Poštovani prisutni, dragi moji kolegi, srdečno Hrvatski region, Njegova ekscelencija, gospodin ambasador Republike Bulgarije, gospodin Ivan Petko, poštovan zamjenik ministra lokalne samouprave, gospodin Cajkovski, poštovani predstavnici Slovenskih komori, to se je zapadni region i poštovan inicijator Nova Sreba, председател на Slovenskата komora na Makedonsko-Bugarska Slovenska komora i drugi zajednice u terenu, poštovani gosti, potpredsjednici i zasmenici te predstavnici Nevidljivih Vladimirska Republika, Nevenska odluči inicijativa na biznis sektora od ove regionu, znači prvo za region Srednjošće-Atlanski region i bugarska strana, znači organizirana kako Makedonsko-Bugarska Slovenska komora, koja je Bugarska predloži jedan memorandum za delovno saradnju i razbira na relacijama s Srednjošće-Atlanski region. Ovdje smo s tim na period so nekog regionu. Sve što je najjedinstvena cel da napravimo možnost regionu da počne da dostavila svoje založne celi, formiranje ekonomska regionalna struktura, bez političkih pretenzij, biti zakon za regionalni razvoj, bo Makedonija dava možnost, odnosno dava samo pretpostavna možnost da regionite se organizira po jedni zajednici koji ima zajednički celi razvoj na regionu koje je povezano u Makedoniji, gde znajete 6 milioni i grad Slovenije. Odavno tiče kako predsedateljna Sovjeta na Srednjošće-Atlanski region, zajedno su moji kolegi, izmete 5 godini od toga funkcionira, odnosno ne funkcionira zakon za regionalni razvoj, međutim nije sve zadovoljeni po zakonu da budemo Sovjetom i kad slarijate na Sovjeta Srednjošće region, sad kada vam veliko ljubovanja na Hrvatsku. Zakonom za regionalni razvoj ima pretenziju da bi ostali istorijski nepravda koji da je napravljeni kroz nekakve periodi za disproporcija do regionalnog razvoja do lokalne samouprave do opredeljenja oblasti nekoliko nepravda. Zato to je vlezalo sila pred 5 godine, se formira sovjeti, kancelariji, međutim, postupka natamo zakonom ne dalje očekivaju rezultati od aspekt što finansijskата podrška. I osnovite postulati od zakona, 1% od GDP Republike Makedonije, da bude podjavljena jedna formula izrabotena od Ministarstva za lokalna samouprava, to možete te godine se slušajući. Ova gledam tako uvodno izlaganje od aspekt što, za da napravimo dobar mir i klima, odnos na razvoj, na biznes zajednice, veliki glaven promotor na ekonomskoj razvoj, od celo razvijen svet se regionite. Lokalna samouprava je delo regionite i doprinesu u kompletната slika za ekonomski razvoj. Ние ovdje Sobrani imamo za cel, s potpišuvanjem memoranduma, da je potihnem, pobudime ta inicijativa, da napravimo podobar ambijent za biznismenite, za razmenu međugranična, tako što kaže naše makedonski i vojno vreme Makedonije i Bugarije bez granici, za mnogo dobar ambijent i biznis bez granici, na nekoj način da napravimo srećnije i progresivno i napredno građansko opštestvo koje će dalje poti za ekonomskog razvoja. Znači, ovo je memorandum, neka mi je silna poraka i input, da nam te možete da se založiti preko politika na Sovjetu, da uspeje preko našeg angažmana, jer ne sme direktni promotori na biznisu, nije sme samo zadožiti da stvoreni ambijent klima i da go potikne lokalniот, odnosno regionalniот razvoj. Со нашите активности преку изгледа на инфраструктурни објекти, уредување, како што знаете, структурата со Бугарија, автопатот, локалните патишта, амбиент за развој на туризам, на земјоделие,
центри и така натаму, регионални пазари, на некој начин да створи услов за локални економски развој. И припада чест денес, јас председател на видам и моите колеги, членови на Советот, да го подпишеме овој меморандум и може да пејте, да се од себе, да потикне услови и амбиент за развој на бизнес климата и да даде подршка на ова Стопанска комора, која има за цел да направи промоција на развојот економски, а исто така и да направи еден реален економски развој, што е главната заложба на Република Македонија, на Република Молдавија и на сите граѓани во овој дел на Балканот кои живеат, дали се